CP Pompanua. Dari pemangku adat, pemangku syarat, tokoh pemerintah, tokoh ibu-ibu, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sinina tamalabina pong Allah Ta'ala, yang keramasiri pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Siddi Pamasi Maraja naliki pong Allah Ta'ala Pak Bu. Riyan na iwan niya na po tumopi pong Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Nawiring ni apauling risesena tubuh kasarata pong Allah Ta'ala. Gangkan na pauli kipakedo ye limatai. Ripajuk kay ajeta, ripamalangi matata. Nasaba elo uli na tupong Allah Ta'ala. Hujan. Dan yang paling utama yang narito nasaba napasuku itu bu alusut tapong Allah Ta'ala, nasaba natanangin na tepe. Sehingga ang kay korito iyaro watak kalita manyamang ipapinagdina. Namun bosi-bosi para mapukui ang katuki tuda masih pulung madepungang mareng kaling adecing lalu manguju suruga papangasa tepe papakai nga risisena ata tak kalupay atau malagi na pong Allah Ta'ala. Salawaan rang ito papasalama suku lori alim aladina nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencaji camil labata ini umat selengi dan contoh suri tauladan terkhusus kepada seluruh umat manusia di persada bumi ini. Alhamdulillah. Hujan deras. Seti rekada pemakal tina ripuada. Ya naritu rekada alhamdulillah. Nasaba angkana natanangi onangi duai pamase, duai baraka. Asabari na angka manya maripakat de syariat na agamai ripajok ka parenta na dewata sewai. Sinin na tamo-tamo labing ko yung kare masuri pong Allah Ta'ala. Manasama tangkaling apa bu? Manasama? Oh iya. Apa gora-gora na macerama? Menurut kisah atau sejarah narampe guru ta, yang namanya kematian itu sudah hukum mutlak. Iya. Mancaji ni dia lalu maka dia nareko angka ki warani tuo berani hidup maka berani pula bertemu dengan kematian. Nareko metoki mate aja katuo iya itu napatoki kuangi nasabak nasuroki mate. Makanya dikatakan dunia tempat meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Jadi semua yang hidup di muka bumi ini imagi olo-kolo, yare rupa tahu, tanda-tanda musti yang namanya melalui proses kematian. Bunga-bunga tumbuh, mekar, layu, mate. Rupa tahu, lahir. Satu. Kemudian kurang ini pejaji, pekai, mancaji anak-anak, kalolo, tomatoa, lato-lato, mate. Makawanang, narekomelo ki malolo tutu, maresa. Maresa itu, nasamangay, sudah hukum alam. Kurang apa ngesani puangnya makadai, ang karyasan proses. Yang namanya proses terus berjalan, dek neng kana petu. Makana tu makada nene tapak bu, labuna matana asoy, tenia tu aga nalabureng, na yakia umurutta nalabureng. Setiap langkah kaki kita, maka berkuranglah jatah hidup kita. Komaka tustas pajani palejo kama pasa,
monrobani kamarae. Oh, nakalengi agamay. Narekomondro ki kamarae pa bu masiga kitu mate. Maga na masiga mate, de na kan na mataso. Ya tu tanag-tanang narekode na kan na mataso, layu mati meskipun belum berkembang. Atau malagyan ng Allah Ta'ala. Nah, ini yang akan menjadi bahan pembicaraan kita. Proses perjalanan manusia. Nah, sa Bapak, Bu, si sala tu narik ko ipahangi alewe si bawa de. Si sala narik ko ipahangi alita si bawa de. Narik ko ipahangi alita mabiasa de na to sala kedo. De to na to kedo sala. Nasa magay, kita sudah pahami bahwa kita lahir hanya untuk meninggal. Dan pada saat kita meninggal akan dipertanggungjawabkan semua tingkah laku kita. Ipahang alewe. Iya tu biasa tawid kedo salah kedo nasaba dek napahangi alena. Nasa ni tuwa mo pabaja. Nasa ni hujan di. Jangan minta suruh di depan karena hujan ini udah deras. Hidup 1000 tahun lagi. Salah ki. Tani almarhum. Narekomelo ki minta malasa de panawat di mate si tongan na. Tidak ada tripod, jangki merodas, tidak ada tripod. Bahkan angka lebih parah lagi. Si lalona pura macerama mate. Tanyami pacar mayawan ni, kurui kampulay ni. Baru-baru natu wabillahi taufiq wassahadah mate, de na malasa. Oleh karena itu yang perlu kita persediakan ialah siapkan ialah itu bukota bekal kita. Utanya Pak. Jangan dulu banyak protes hujan. Sudah ada bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Engkana kira-kira depagaga. Aku depagaga tanaki. Ngareko engkana pakutan aku sih siap nih mate. Ko siap nih mate mako ilbangan iwan ni. Nah sobat dua itu narek komate ki ima ginaraka yare ga suruga tajak ki dega palawangan na tegaga mega apalata suruga mega dosata neraka sudah jelas sudah jelas dek gaga paling dicetak dosa masemik neraka perjalanan manusia barai sede toman lalepahu berulang kali guru tak telah sampaikan ini. Maka dari memulangi engkai naipu pong Allah Ta'ala ya naritu tubuh kasarakna. Tapi si tongan-tongan na tubuh alusu pura memang naipu. Pura nebu. Ngariko abasogi ka 100% kamu paham ipabu. Tak paham mah. Tapi insyaallah usalingin itu. Penciptaan proses terjadi manusia itu yang pertama ipancaji yolo alusu jadi ia tuh alusu nama bicara tidak diciptakan tapi hanya ditiupkan nah sepumi puangi madopungan nih di alam arwah alam ruh natanaiki puang Allah Ta'ala de pagariasan Indo, Ambo, anak, kakak dan lain sebagainya semuanya sama. Nah sahabat de pagamatua, de pagagama lolo. Ruh ditanyalah oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mana na tu alusu tonga ga iya puamu. Qalu pada maktibali mereka semua menjawab bala syahidna kami bersaksi idi puakku angka mana kimanca di sabdi idi puakku napan itu napanca di tau kipong Allah Ta'ala ya na biasa na palapat tareka ipa sahada lalem petang namun itannya seleng musti puramanang ipa sahada kupong Allah Ta'ala riolo imma Nasrani, Hindustani dan lain sebagainya semuanya beriman kepada Allah. Niga pale-pale sei tomatuan nama ni nonre mesumi tatajang kebetulan tomatuan na sallet toni alena nasabat dek na guru agama kacecemi ko Indo Ambo na masempajang tau masempajang tomi tenis seni baca-baca na tan najampang ini mak guru mak baca-baca italani selek KTP
Ye. Salat tomatuang na dito na pakat de ipas pasumpai dito na pajok ke parenta na puasiway kristal lain salat bawang asan na kamato san na. Ye. Napajok ka palit parenta na puangi napahang iliso na agamay napahang iman na watak kalena napahang iman na tepe na yan ari asal salat hakika asan na. Oleh karena itu perlu dan pentingnya kita pahami proses kejadian kita, penciptaan manusia itu bagaimana. Waktu namilon na pancaji nenek ada mapong Allah Ta'ala angkat tutaro ada mapong Allah Ta'ala dalam Quran surah Sot. Surah Sot surah ke-38 juz 23 halaman 457 ayat 70-71 posisi kanan mondre tengah. Nah pada saat pong Allah Ta'ala agan na pada pong Allah Ta'ala waktu na makar pong Allah Ta'ala lil malaikat iskala rabbuka lil malaika waktu na ingaray waktu na makar pong lil malaikat na agan na pada malaikat na ini majapusi tongat-tongan na iya sesungguhnya saya malakikuang khaliqun basyaram mintin melo ka mapancaji sewa-sewa poleritanai. Saya ingin menciptakan sesuatu yang terbuat dari tanah. Niga ero kasarata rupa tawe. Makanya Pak, jangan heran nareko beda-beda warnana olita. Angka tahu malotong-lotong hitam manis berarti alusuna tanah mangue. Angka tahu marapo nakenana bosi bolokeng berarti alusuna kesi Angka tahu temaka besana malabo bermurah hati selalu membantu berarti alusunat tanah litae. Angka mana tuh? Angka tahu tulima tandre pelah cede-cede emosi si mati na makanana kedona metuna agaro alusunat tanah atulungenge. Angka tahu angkana ko tumaloten na tawe tudan na magosip na lesun na malagana berarti alusun na tanah sengketay. Pamana? Terbuat dari tanah. Makanya jangan salah, oh magaya. Tak coba nih Pak Bu, narekot cemeki kita gosok-gosok badan pasti yang ketuluntur. Itu bukan apa-apa, yaitu tanah itu lolo watak kaleta. Bahasa dokter mengatakan kulit mati. Ya kok bahasa agama kedaki saisan na poleritanai. Makanya neneta narekomelo misangalena melo mate maparesa tu Pak Bu, maparesa. Yehe degaga ko hadese tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tapi napake koreolota maparesa. Seratu mopi asona melo na mate niseni. Maka melo na mate. Tapi ini tidak menentukan dan tidak memastikan maka oh melona mate hanya iparesa mialewe tega na paresa na biasa nariko na gosok-gosok alalena nariko pura masempayang asara malangi pada ni tanay maka de oh lesan ni alusuk na tanay macawe ni natutu docilin na makura-kura ni merung kada tu nariko dito to docil tago to angka merung ya maka itu tahu oh madodo ni alusun na apie macawe na nasapu-sapungi ingat na narekom moto iko subuh karena ini hidung angin yang keluar di hidung itu setiap harinya berbeda. Kadang hari ini ye materre hari esok ye si materre nah biasa na pakai teh matarodi Bu pakai asogira ye cuma demi usogia biasa tahu maka dan nenek tariolo narekomelo ko sogi toko ngengi ye masempue ye na tu na jelo jadi sebelum bangun masepu yolo oh sebelah kiri moto sebelah kiri aja meta sepu nareko bolokan ki ternyata angin mesu warna hijau biar na pakai to sogi itu ye sogi tapi mah padi na pakai mato biasa dia mato na sogi apa namu masepu ki Pak Bu nareko de tajama dan leko sogi ki madodon ni anginge madodon ni yang ko madodo mana ni apa sulapa mabiasa mapasan ni nolli ni apona nolli ni anak na mapakoy napasan itu
Bahkan di Sabang Paru menurut cerita ke Haji Hashim, angkat takor biasa alena goncingi kain kafannya. Dia yang gunting kain kafannya, dia yang jahit kain kafannya. Setelah selesai joka majene masempaja na panuli apona na narekomatu matinro ka dena woto doko kengai. Setelah berpesan joka ni lewu napakasinya alena napasahada alena labo ila foto matua. Luar biasa. Ya po ini biasa di jampang maparesa matinulong makin maparesa gula kolesterol asam urat ini meron padahal yeron kamu pak burana ya amatingnya juga pak burana aga pinareko talung sopi maka dari toriolo tak tanya hati setenya akorang nareko siminggu mani melo nama tetawe nareko tomalasa apabila orang sakit keras tanda-tandanya ya artinya tanda-tanda belum mesti begitu tapi biasanya begitu apabila orang yang sakit keras pitung ngaso melona mate malesim manre matumbo mega nanre aja mata mario biasa tanda-tanda melo mate itu pitung ngaso mani narekolesu ki bolata matur malesilak kay tamanre mawata matombong takat dome mani pitung ngaso man itu Pitung ngeso, nareko talung ngeso, sudah sholat asar, mabiasa mapat di utue bagian belakang, sudah sholat asar, mapat di utue bagian belakang, ternyata orang mati, ternyata penyakit tulang, dan hanya sebentar saja, maka itu tanda-tanda pak, tanda-tanda. Macake buraoti yasikna pala ajewe, aku ya wasengi palepung aje, di suku bahasa takwe. Telapak kaki di baliknya pura asara macam kepada pura ya kata ni cinampetomi berarti macam wetoni tu tagesok memang ni mana bembe aja nama kedaya anu nama anu cawe ni narik komak batu lapa ni arota matat dengan batu lapa jatuh biasa doang ngesom ni katanya sesom ni biasa tahu narik komak pemadangi na depi sama kedamelo gamati na pada satu babuana yolo narekomak batu lapai nasen aja kamu salai satu hari sebelum dia meninggal angka papada lampu bicu menre mapamula palawanganna anninna nasalilindrona dan ini sudah saya lihat 3 orang sebelum meninggal makumaneng Andriku makotoro biasa milona mate kemudian om saya makotoro biasa milona mate kemudian ada jamaah satu makotoro biasa milona mate papada lampu laser bicu menre di ubun-ubun pelan-pelan berarti macawe itu aja nata saleh no tanda-tanda di narekolesu kimatu taparesamani laleta yolo kamanan kamacawe-cawe apa semema nikola kita ada taboti bapak narekodi panamarakku batuku manuku tanahku apa semema nih diciptakan ruh setelah diciptakan ruh kasarae ada nasa pangala ta'ala suku ni kasarana Adam dia belum bisa bergerak Nabi Adam belum bisa bergerak maka dilanjutkan ayatnya ayat 71 faiza sawaituhu apabila telah sempurna wa nafakhtu fihi mir ruhi usepungan ni alusuk saisanna alusuk mapancajiku perlu saya ulangi salah paham ni alusuk mapancajinna puangalla ta'ala nasebut tama apa angka tu tareka capa otima kukui na puade makada aja nama sempajang aja nama sekema karoba magai nasaba alemo matopuang aja aga nasa dalilin iron nangi nasaba nasa nasepung alena puangala tala tama tanya alena nasepung alusuk mapancajingenna kehendaknya angka ya semeloki itu sifat melo tak kuni mamondro nasepungi nasepung yang nasepungi ritella itu biasa patarekae Ahmad pada pengapa kareko salah tepuka kamana guru tareka koe ye nah tella itawi Ahmad ma biasa ni maka de guru patareka ogi mamulangi rilahirenge Adama mamulangi ri alusu Ahmad ambuna kasarae Adama ambuna nyawai Ahmad kemana ngambukna ambukna kasarae Adama ambukna alusue nyawai Ahmad dari Ahmad ini memancarkan mega cahaya
mega cahaya na pasu kami na matarangi macakae na tala ni guru patarekae Nurum Muhammad. Yan na pa kita biasa majaka-jaka kawali. Allah Ta'ala Jibril Nurum Muhammad. Nareko Jibril na tuyo capan akawali na say majaka kawali. Nareko Nurum Muhammad na tuyo capan ko na sa mamoso manreye. Mapadwa kitu dirawati. Dari Ahmad cahayana ritelai Nurum Muhammad. Iyan ang ipake idi tumatapoi pasilengan ni tega haram tega halala tega anutta tega anun natawi. Dinareko ang kataw di pa ni semere halala harange berarti mati cahayana Nurum Muhammad tuh mati. Apa makukui mabiasa macakka lampuy tapi sandalan to yala. Macakka lampuy itamo bahkan merek na sandala ito masolid-solid matut pinalapas sa pa ustaz walay mate cayana Nurum Muhammad tapi ang kataw namo ni matelampo ko masigi masusaliw masigi tatta ni sa sandala na nasabatan namin ito cayana lampo na pake makita nareko anu sala cayana atinna itallai Nurum Muhammad suku niga de pa na suku belum sempurna malampi-lampi itu pak ceramah apa mapamulai alusulat tu matili ceramah dito magakapa pa di apa bosimui ya dito magato iya ni magaga angka ni Nurum Muhammad dia pada suku Allah lengkapi dengan 4 unsur guru tak haja bodale na padangi aja nanang kamu pakai tarekai apai magai de gaga wasilina cukup misebawan nih tegayro alusut na tanay alusut na waye api anginge apai aga tujuan na wadinga mani apai ipusi pa isipakna sipakna api malampui de itu gaga api melok mandre anu makoca musti anu marakko panandre artinya apa tapusi pa isipakna api berlaku jujur dimanapun kita berada jujur ki narikotannya anu tak aja talai nariko anu tak napa yala apa mega tahu macam cerita uko nasa tubuta angka tu nasa alusu na api alusu na anginnya alusu na waye tapi dia kan aja masih pakna dia kan aja masih pakna ropai padahal aguru ye alusu na waye apa artinya maka kita harus berlaku merendahkan diri kita waye pak aro lari nono manat tuh degagang poli menri kui kecuali waye PDAM apa pakai dinamo ki yang ko waye menoma degaga musti lari turun manangi artinya apa ala Maria waye pak bu nareko yala Maria waye bersikap tawadu merendah diri yana tuh pakai salama asanna tanya itu pakai salama kebeng tanya pakai salama itu dek nandre anu matareng ricalai bangku dek nandre ricalai kawali dek nandre riberengi ondol dek napi nandre nasaba andre na memang yang pakai salama itu ya naritu manyamang itu mita ki nareko angka ki masara tuh nareko deki gaga yang tuh pakai salama nabi tade na kebeng tapi Nabi tak nareko angka yudan ini Maria tahu Nabi dari Mekah ke Madinah nape gote angka Nabi tak menre toy mak gentrang menyambut menyambut nasambut Nabi tak magi menyamang nih makanya rahmatan lil alamin ya aku di sesa biasa nareko ke kok kampung langsung ke situ mate kina alhamdulillah ala decing yo deh pakai na oye ya la Maria wai deh tu nama gaga pak topat di tosogi only mana ipuang nareko macho na idi topat di tosogi bau mana limana nareko macho na idi saya sana tahu ko Amerika nareko tosogi anu puang laba ki puang tapi ko topat yang selaban no ko pajaba jong kabulana nape matu nuka sapatunna lenna ni kopi lenna ni wepalle di pai ko mejangi tapi narik komatu Pak RT jong kabulana endo capu bicara nih Pak RT dia pagagalin dito nga Pak RT kakak ko karena to Pak RT na ko kumyuloy ko salatang jangan membeda-bedakan mage nabi tari telai camil lebak
nasaba alina napasama ipadanna rupa tau najujungi pasanna puanna. Jadi rekomelo ki na hargai pada rupa tau ihargai tuh yala si panawi. Kemudian selanjutnya agak pirun nangi tanai alusun na tanai aja nak kemacaki bicara bawangi alusun na tanai tapi dia yala si pana agak si pana tanai dia selalu bersabar ya leja ibu bata ibengkung di eskapatori dan kana jalo purni minta ko darat tama bengku ki matetan ang kadaga to pade ma bengkung benang ka itanangi si matu palit na pacuko itanang-tanangi. Artinya apa? Sabarapi na jaji nalete pamasina dewatai sabaraki natujuki abala sabaraki perbadan alina keluarga aku alina sahibul bait natuju abala riuli salasiwan na keluarga ta ripong Allah Ta'ala aja nang kemalingan-lingan ipahabani madece makade makoto suruh asijancingan na si bawa puangnya alina. Yang perlu kita pikirkan ialah idi yang masih hidup sekarang teki mondro mati-matu o kogi gabolata kogi palawangange o kogi kapalae tasie o kogi alle jadi perlu pikir alina almarhum pangaji insyaallah nadupani roh aga na tanang pampiri jamalade insyaallah dina kena beli pengallahu Ta'ala nigi jo kama bereja marina sigie setiap yang ia lalui akan menjadi saksi batu-batu nalija iromatu mete di padang mahsyar ya Allah iya sabinna saya saksinya iya tu pangaji kasih riulu nalija kak jo kama sempaja rina sigie gesaki adu rumput manceli sabdiwi pakai manceli sabdiwi makanya maka di guru ta narekomeno ko leppo pole paku tanai maliki waju baru muka na baru songko baru oto baru pertama-tama ipake jok kamasigie taro ni buru na aku tailang yung motor muka na ton brulo na pake mas sempeto ye tapi kung waju jok ka pesta na chani pake makoli ni songko na yung mato na pake macalla ni warna na pagkawi mas sampaja tapi nariko jok kay mabutingi siya nariko songko maja padahal ako masigi asir untuk ketas si bau puangi jok kaki butingi padatan dari pancayo suruntu tiga kira-kira malebih dito suruh kita mabujuk KPKP jok butingi dito setidaknya kita seimbangkan nariko dari ulep lebih seimbangkan alusuna tanai sabarapi najaji karena ubacaan kionang ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin capak nayala surah Al-Baqarah surah kedua juz kedua ayat 153 halaman 23 posisi kanan ya walada imonro nariko pakapala tapaki nariko akora pakapala cauna tadi total alhamdulillah tadi nih aku betul nangi innallaha ma'as sabirin si tongat-tongan na majepu si tongat-tongan na pengallahu Ta'ala si bawai wawato sabarae Ustaz kesabaranku sudah habis iku mi pacapui iro sabarae dengan capak na idi mi cau ya sange sabarabu tania yang mi cuiki dek to mewa tenero irim peki batu dengan salatan sesabar tanya sabar itu madongo ya sange sabara na kena abala agan apau coba kita sambung ayatnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amatengan nih agan apau iya boleh ka kupong Allah Ta'ala lesu ka mati kupong Allah Ta'ala tedengi agaganna yero agaganna pong Allah Ta'ala namo iya mati tade to ka lebone tanay ito sabara maka din ini tak yasang itu sabar macam apa leko miculori atau nang keling anak muda salapahan ni nareko na tuju abala ki mamicu tu tuliwo kanan tanero na masuk betul na ada mampu dia kembalikan arah itu kemana arah yang baiknya dek natun repong Allah Ta'ala ma tinilah kaiku janda nak kasih na telan atau matu janda pirang dan lain sebagainya ada yang pikir-kiro itu ceritanya yang penting maku ke welo doangan ni kemudian kita tanamkan dalam hati puang saya ikhlas kau ambil kekasihmu dan saya akan ridho insyaallah mantaji apalangi
sabaraki anginge alusun na anginge agatosi perlu yalayan itu angin berhembus membuat kita enak nyenyak tidur, tapi dia itu neng kaji te warnana anginge Pak Budi, warna aga anginge Bu, itu gak bisa nih. Artinya apa? Manusia diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan, tapi aja na tulimu tampai aromo benengitannya iya dena sekolah nak naya anu benengitannya ya dena tua ya anu benengitannya ya bangkoro ya anu benenge maga memangnya benenge tina tampa arona benenge aro anginge memberikan kesejukan, memberikan membuat kita nyenyak tidur, tapi dia kena pitangnya lena, dia pitangnya lena. Ena nasange pacaramay makadai pusipa isipa na tue aja nama cabawa ki pesuin ada tisannya hakikinna. Ternyata bunga-bunga Pak, ia tu atue cawa ki cawa tamang kering tapi engkak guruna. Ternyata kentut yang kita buang setiap hari itu kita anggap remeh, ternyata falsafahnya, tasawufnya luar biasa. Telui angka metu peloreng dia semetu peloreng degaga oninna maka bobona ya toh angka metu lo tengah pareare tapi palaring tiga yaseng moni dicu tapi bona si tengah tomi angkan metu masege tapi ai pitoreng tiga yaseng malupu degaga bona malupu oninna degaga bona. Apa artinya? Sifat narupa tahu angka tahu mega bicara na degaga pangko kena atulupu itu narekon kato mak bicara anu ko alina diga na jama bici bawan kan atulupu ko ya kon katau mawata maparenta sidak kaki aga ini tata sidak kana so way dos na sedi ai atu bicu itu tapi narekon katau tiba-tiba kono sigi angka langsung sumbangat tama ampul tanpa nama hamba Allah meokina atu sega itu magay de gaga oninna malupo masaru bauna. Nah itu bahaya, yang dibutuhkan baunya tenia oninna maka dia pepatah tong kosong nyari bunyinya angka mana tuh bersama jangan nangis sifatna anginge pada loran nangis sifatna tuwe degaga oninna tapi temaga kebubona aku leboco ngajak memang lah marana memang tahu si jelo iko ga si jelo maka itu neneta narekome buku amala madece subuh 5 abiomu. Nah, karena tuh agama perintah agama. Jika engkau melakukan kebaikan maka sembunyikanlah tangan kirimu, ajak naik ke 5 abiomu. Betul na ada, dari subuh makoye deh. Betul na ada, ajak non mereka pujiriale. Hamba Allah 1 juta na semenang kasih 1 juta, na 2 juta sumbangan. Hamba Allah no kita tapi macai ku salah lagi. Posipa sipa na aninge. Napero cedek mau nih baca tengah bener nih napir pawon soro apa si salah tuh apa sulapa ngasulapa apa si salah aku sulapa apa yang biasa na pakai tahu ya pakai sogira garing yang makan Abu Bakar rioloku Umar rimon riko Ali riatoku Usmar riabioku yaitu sulapa apa itu suka pasulapa yang nangi api angin huai tanah dari kota balik salah pahak itu makanya kau matari kaki aja nasi semitudani pakuli-kuli mulai aku modelin setelah itu napa nih kedo nih suku nih ditanamkanlah berbagai macam syariat angkani sempajan na perintah madicin na pengalatan-alatanan nih makanya memulangnya narekomelo gimana ma'rifah yolo napa hakika napa notareka napa syariah maka dapat wadilad Nabi di tanah Arab masa pertama memulanna napalitbang yaitu agama
tania perintah sempajang, tania perintah haji umrah saka tania aga perintah nabita napi sengengi sahabatna ni gaya sepong Allah Ta'ala. Apa engka tu masum paletu maku tepat adampung maraja engka tu masum pamaku kuhe macuani umuruk nabahkan mega nabuk nabaca bahkan tapi asum pangena tanyamu pa puang Allah Ta'ala na sumpah niga pali asan nami na sumpah asan nami puangnya na sempuh. Maka saya katakan yang kita sembah itu jangan Allah. Ternyata Allah itu sumpah pak, ternyata yaitu isujuki ternyata puang Allah Ta'ala niki sujuki yang dia sujuki Allah na sujuki pengalatan na sujuki mapad itu mapad posin itu apa kode ala kaleta aja mata macam yolo ni ka pala isujuki zakna yaitu Allah asan nami peko carana iseng aga isujuki aga isumpa aga yang ngarang dari kode aga asanna makanya dikatakan asmaul husna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim asal nama nami mak bahasa ogi ki makar ni puang Allah Ta'ala nasaba ini ogi marja puaki nene yoli puang amure yoli puang ditanya disumpah zaknami pikun carana palik. Makanya kalau sholat jangan digambarkan kalimat Allah apa angka tareka maka dan areko masumpah ko oki irona Allah ko yolumu salah sumpah itu parengerangnya mi patodo okoro temu di patodo okoy araja kosangena ipuang atama idi puaki jero bawang atama idi puaki itu cara tapak majama narekon ke pejabat talabo yang kantoran bagaimana cara kerja kita kinerja kita saat ada atasan dan tidak ada pasti beda. Oko angka bosta ipakasingi jama-jamata pakasingi lade tapi kode gagai yang penting selesai beres. Ya contohnya kama nabita yang dinamakan khusyuk ialah nariko seolah-olah engkau melihat Allah nariko dek mulai minta puangi seolah-olah Allah melihatmu. Poin pertama belum tentu dan pasti diulai nasabah diulai minta puangi berarti poin kedua seolah-olah nita kipuangi ipakasingi ipakasih mega tahu niga mau sumpah puangi ternyata sakna yang sumpah zakna asam itu asam nih apa neneta puang matu neneta puang ngaji puang matu ternyata sumpah makanya perhatikan syariah nakoi mondre ma'arifah mamunangin na tanangin na bita maka sahabat ini kayak sopong Allah Ta'ala kul huwallahu ahad ya sangi pong Allah Ta'ala tertecung ke sahabat mustahil iriduai harang iri telui nariko angka telu masa ngalina puang berarti harangi tanya puang itu nariko angka masa ngalina puat dua angka mundur ritanay angka tori langi berarti mustahil maka kumalut tengi manrasnya tolinoy puarila ritanay melok pabosi puarila ngi makadaja pati kabawan ni lori maga kira-kira malaga ni untuk set demi puata ini melok pabosi na pabosi ni melok patika na patika itu gelo ganggu ya sange puang dia tidak pernah ada permulaannya de tonengkang kacapana jatuh puang atau malabin puang Allah Ta'ala nareko ipahangi puata pak bu dia gak halangan untuk pakai di syariah yakin dan percaya ipahang puang apa nang iku kapal sempau rampe maka ada sisala tu nareko isang ipuangi si badi pahangi sisala berbeda saat kita hanya mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan memahami bahwa Allah adalah Tuhan kita sangat berbeda. Yaitu biasa tahu sebo-sebo sempajana na sabadi panapahan ni gapuana. Yaitu biasa tahu makalasi-kalasi na reko mabalui na sabadi panapahan ni gapuana. Ni sabawa mi. Yaitu biasa tahu kasompa-sompa kacuru-curu kacenga-cenga na reko di panapahan ni gapuana.
Aku misal puangnya nisem. Oh nisem mana? 100% orang di sini kalau ditanya siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Tapi nareko matu manguli pong Allah Ta'ala hayya ala falah. Kamu bi magbalui na subu majae. Na subu maja na taro mariawa. Mabalu pakaian nasi kasi de panagala modala na kasi tui kasi sarunipi ma padahal serato ni sa busarona. Ni sa kenipuan na pangalatala. Aro. Paggalu si pala mato jo ka magalu subu-subu. Kalamana nabenta pay majo ka masigi. Pay majo ka masigi lejo ka magalu. Latu ko galung niya aga nabengkungi. Pitaw galung na ka nabengkungi. Nabengko. Tapi ko'y tanay ni gapuwa mo. Allah. Ni sa bawang ni di napahangi. Makanan halal, makanan haram, nanri manang, naluluk manang, yang penting malambaci posie. Mangkay, di panapahangi, ni gapuan na. Tapi ko'y pahangi puangi pa, namoni patakape, jo kaki magalung matin romana tawe, di tomataru, bengkungi tanana tawe. Nare ko'y pahangi puata, namoni pa kadang terpengaruh pa belita, pembelita, maka ko'y tunga-tunga beraki. Masih potongan min nare ko si kulang itaruh tambah-tambah mesti pemakade si kuemi. Nabi sangat membenci penjual yang selalu mengatakan modal barangnya. Nare ko pak balok ya itu modalan barata. Itu modalan barata urusan ta itu tanya urusan pengelih. Ya ko DP nagala kaleta aja tabalu ih. Dia selalu itu ke pak balok. Kasih nasang salin na pituplo sabu nasang modalana kasih nasa yung balukan ni ada yang kutan siya modalana maka salin na biasanya balanco bu siya modalana maka itu sagal lin na di narekong kapabalo modala batin apawi leseki sapa ki pabalo lagi maka nabita makada tanaya agama tak makada yaitu tanda-tanda na pabalo makalasi dito na ko mana dito na ko itu mero pigo itapu ya aku tersinggung ibu berarti nakan lagi ya aku riwayat itu ini ipakasingiro ipahang ipuangi makasih sempajangi rokok-rokok na tumak ninana luar biasa tapi aku isebami sempajangi Allah assalamualaikum selesai magai sempajan nisami puanna malampi bacana Pak Iman nagiso masim iko bawa na imang mapunco imato na sanape na si baca iya ka na budo roko ni aga pali elomu itaro malampi masimik ko itaro mapunco manoko ko isuro imang alina din isengi inayasang yon nange at tulog po ipakasingiro tumak nina matanda to itu patareka guru patareka dia natanya tahu makara tappo mo ni tabami tahyana ako matahya matar mako na so makasi paringaran na masampaja di ko matahya mako na sa taliwa uli ka suara matindro suara moto ya ko mako na sa malodong muli jaji masampaja galunan ng ngarang itu patareka itu ko sidape ki masampaja ngajala ta capa-capa maculu-culu nita kita mano kecuali kau makoi wajah tamparan nih angka memet tuh agurung angka mazhabna angka dalilina na jama pandritata deno di pas salah misalah narekula risalah pajallo na mataripi makoi napai apa kido dina kido bawang maroki na puade ashhadu an la ilaha illallah yenoki maroki jadi ko biasa tajama na di patapahangi tahu bali gatu apan ka tumadjalo matayai nareko Imam Syafi'i pay pasu pajalo tanareko masahada ki napi pasu tapi din na kedo ang namakuhi to si alena masu kedo makuhi aja tatahang yang patajap paliman na makade alira baru si angka memang angka kemudian naga biasa sampai takala na rapi ingarang kama naman apa bahaya biasa gara-gara makmu dan si cocok imangi malu tete lama sigi angka toto biasa dia na bismillah mas sempajang
engkau mak bismillah, engkau tu bicu bismillah nah. Talino tu. Dena bismillah engkau dalelena. Bicu bismillah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau dalelena. Malopo bismillah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau dalelena. Yang tidak dalilnya langsung barrokok dengan baca alhamdulillah. Ya diamparangnya. Engkau mana dalilena? Berulang kali sampaikan. Aka-akana balimai megamiman nih. Allahu Akbar. Silempul cilie pertama. Allahu Akbar. Silempu salangkai kedua. Tapi teni komakun reye iparintayangi untuk menggunakan yang pendek. Allahu Akbar. Dan jangan dibuka. Allahu Akbar. Dan awading tutup. Allahu Akbar. Makun reye ya kong keburane mati Allahu Akbar alaihi mutako burane wadin nah tapi tetap lebar Allahu Akbar mata kotak-ko ki alam arewe masumangat pala imangi semangat ki alamatan Allahu Akbar yang tidak ada Allahu Akbar ye takabere lantas larangan tak boleh lewat dua mi ya ko pakarate tama sempajang letus Allahu Akbar dua mi sedi dua tepana lagi kamu pa jadi koyasan ngale cocok malu temi maki masem pajang makanya pak perlu ya guru fikih ya ngale ta cocok salamane tahu ya malu teni masem pajang pak imam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sagane enam Allahu Akbar angkat jamai Allahu Akbar. Yawana jantungnya yasin na posie. Ini biasa pakai deh Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Yasin na posie siseng. Allahu Akbar. Yawana posie yasin na mas bro. Biasa kita aku Turki. Kan aku nu pakai. Allahu Akbar. Agak meriawai. Allahu Akbar. Samping ni. Makanya guru tak ye biasa na pakai nabi tawatu nama musuh. Makanya samping na taruh di mana nasabah aku mundur pengulu na pedangnya. Benengiro na kita pakai pistol 5 musuh 5 pak Allahu Akbar. Tapi bangku ni kau andre mai di pakai ko aku kolaka napa dito ke musuh ya aku mas sempaya subuh kimat Allahu Akbar dia na cocok tanya na waktu nah Allahu Akbar malam pubami nono yang pernah ke tanah suci pasti permanita ye dan tidak boleh kita salahkan dan dipasalah ini nasalah narekolina matu pa iman matu ke subuh Allahu Akbar ma baca kolori Allahu Akbar asra letesi isali mangribi letesi letu mati dalam mana ngapai denawating fokus cuma satu dalam keadaan darurat baru kita pindah makura ceritana walau penonanya gang kepolisian gara-gara sempaja lese ipaturban ciri sempajangi ya tepat-tepat takabire duai Allahu Akbar silempui ye hentai agak sana ye silempui padana ye aku tetepai tapi aja tau si mato kesubi tak kiri Allah di pernah silempu di ipah rokok ni mata lina pak imam apa kipas lempu ngopi aja nah asam itu sampai jatah itu yang pertama yang kedua kebawang nih yang tidak ada dalam segurut Allahu Akbar ya sang pagolo kartu merah santai-santai dua aro megaladen itu megaladen nih jadi kok masalah nampak saya sempajang nih dia pakai masalah jenne masalah aku nih jadi ya lay sipa maka deh pada angka tu napa gurang agamata tapi caranya apa yang dipakai pak matandre itu apa ngadarenge napa disenenge narek ko matandre pa diseneta digaga pahata mabiasa dina yung hormati tawi duka kita mata bitabi matita iyona duka ta iku kiyolona pokona urusanmu urusaku magay wad dijaji matandre sikolana tapi madudu pahanna yang dibutuhkan dalam agama paham pak bu ternyata disem paham jinge setange iblis matandre pak disana naidi
tapi makurang paham nagang karena makurang ngajar namu puan naluto na bali-bali matanda padi sana ni gana pura ke masompai sebutang tanpa putus, tanpa pernah melakukan dosa sekecil apapun, sentiasa ruku sujud terus saja 1000 tahun lamanya. Engkan aku kamput tak aku lakai sekecil zarrah, sekecil kuman pun tidak pernah melakukan dosa. Engkana dipegaga Ifrit Izazil sisat butang okolino maturu mataru dek nang kena pegang dosa namun isi kelice nakalaki setangi maga pala italay setan nasa bade ka paham na ipangajari ko pangalatala jing suju ko rin nabi Adam suju papakalati aga napaw aga wala suju iya yulay pancari nabi Adam bahasa kampus na makali iya senior alina junior mana ada sejarah senior suju ke senior junior tidak ada pun betul ada iya makan dari sekolahku alina madodong masa lo kasuju kiwi alina yang dihormat ko iya maka di pengalatala iya suruh ko namun iya dilawat dengar coba bahasa anak asu ko boleh surugan maka utarima puang luar biasa ipasuni na terima mopi upat nasa ko sa neraka bahwa utarima tapi kesarakna agak sarakna barilah saya umur panjang sampai hari kiamat si umur lino makanya jinge degaga mati. Yang kedua ya Allah berikan kemampuan untuk kemampuan kepada saya untuk merubah bentuk untuk menggoda anak cucu Adam maka wadi mancaji neneta tapana neneta tapana bapata mata poluku wadi untuk apa napa dongo ki napa pusa ki mimpi ki matu manipi ki oyita ni ambota kasih anak angkat tuanu tanang koro cera manu bangko manu napalakai minapun napuji pak dongo ki anak angkat tumapa kue manipi ka nasa bapak nasa kita padahal setan ya Allah berikan saya kemampuan untuk menggoda anak cucu Adam dari arah kiri kanan depan belakang ini loh. Kenapa iblis tidak meminta arah atas dan bawah? Nasab Allah Ta'ala ya iblis goda ni ye mulai goda naya ka atakku musti de mulai godai tanda-tanda atanna Allah Ta'ala maca cenga maca sujud tanda-tandana ada betulna maca cenga timarillau maringarari Allah Ta'ala to maca cenga itu maca sujud tenisang makadai boleh ka ritanai majepunan lesu ka ritanai yang kedua makadai de onro malabina alisungangi yang itu amatengangi nisang alina makanya pemahaman apa kemudian langkah kedua pura ma'rifah nunoki ko hakika ayasa hakika lise bahasa Jermana lise ni garupong Allah Ta'ala nangi kang ipahan ni narik ko ipahan ni sewa-sewa musti isen oh yarupong Allah Ta'ala asan nami yarupong Allah Ta'ala jaman na maparintah dinawading ni parintah ang kamaku kitaw alina melo parintah puangi mika tu melo doangi alina melo tapi na parintah puangi natoro puangi ya Allah alika dali baja latu baja de pagaga madi pemalaikat puang maka dapat digami makko alina perintah puangi ya Allah pancaji kak pejabat tadi apa kerja sana pikir cara mau nanti pejabat kerja sama sedang kapat desa aku harus jasa SMA alina perintah puangi mustahil nilau jasna perintah puangi alina matur puangi padahal atami kira-kira pak ngareko ke karyawata bu engka karyawata alina lo matur kimaga para saat tak manyama ganyawata ngareko natro ci karyawata tentu maja salah cede makari ala wajumu ode ko tu maka to ni Allah Ta'ala denenge yang kalinga sama na Allah Ta'ala langsung umpamana maka de Allah Ta'ala asuku pelinoy majala da hampi na alina to ni panre madi cing alina si perintah engka tu perintah Allah Ta'ala aja ta perintah Allah Ta'ala ingat yang Allah berikan adalah yang tepat bukan tercepat Pak Bu yang Allah berikan bukan yang tercepat
tapi yang tepat, karena yang tercepat belum tentu tepat, tapi yang tepat bisa jadi tercepat. Wadi jadi. Makanya ngareko pura nih melu doang berusaha nih apa sandren iri pong Allah Ta'ala aja nih di matroin baja sangadi harus engkah aja nah urusan puangi puang lo kamendre maka kesifat topi mang usahakan pura melu doang atabun nih pura matabun kelo na pong Allah Ta'ala melo na panang kidalit na paganda mendre maka alhamdulillah de palina ya sabaraki berarti engkau itu rencana pong Allah Ta'ala. Wadi jadi dari kumendrik tanah Mekah di natulis su kampung magi pusa kiri Mekah asali kelotir pasti engkau di cina naturong kipong Allah Ta'ala hakikinna puangi maparenta hakikinna atai riparenta nah kena nih bahasa tasawuf nih gini majepui alena engkato itu majepui puanna nigi majepui puanna anculu ilinona temakkiguna ni akkarunganna temakkiguna ni waramparanna temakkiguna ni kanjakna tappana niga talle sewai lesangi sewai niga yaro la ilaha illallah itu kupahan aku beton ronangi beton na nigi majepul alena nigi pahangi alena nisangi kedudukan na nisangi abbatirna maka da oh iya atama karyawan mak pembantu na kapong Allah Ta'ala topolena kapong Allah Ta'ala yewon roye linona pong Allah Ta'ala nareko makoro aja mu kurang ajar taroki ko tangan na tawi masuk rumah ucapkan salam maka sebelum masuk ucapkan salam maka tupong Allah Ta'ala yon reli nona kerjakan salat 5 waktu dirikan syariat Allah pakat dairo napa sarakna nareko coni mas sempajan coki mas seke coki maga komai pengo deceng gampang sapaki lino lainnya tanya pong Allah Ta'ala pancaji sapa nih kung kata untuk bebas sih kok lo ki mas sempajan di ini mani bawah. Tapi selama pun Allah Ta'ala mau pancajiwi tidak ada kata alasan no untuk tidak taat kepada Allah. Mesti apa alina to si tuan rumah alina tuan rumah nigi pahang alina na pahang puan na jero nangi na kui pahang nyale taata berarti sening kedudukan na puata narekuise kedudukan na puata hancur ilinona temakigun akarungan na dena nak boro-borongi waramparan na itu soji kahi aruk kahi pejabat kahi tumakanja tapaku hi dena magana sabat talle sewai niga sewa Allah le sangi sewa aga sewa waramparan keluarga tahta jabatan sewa mana le sangi itu dena cakip puange majama pak dena cakip puange mencaji arung dena cakip puange mencaji pejabat tapi dengan catatan ngerangnya lemu niga lemu situ ngetengah itu bah pesan agama ta atau malah gini Allah Ta'ala dari hakikat turun ke tareka dari yang bapuliase mati yang bapuliase kemana saya hakikat iselisena tareka jalan optorika lalung bahasa gina lalang untuk aga yeronangi aga lalena maguruki mapikiriki lalang mana nyero cuma ini ogie ya sinar kumat tarika maka ramalada nih padahal betulnya tarika mak guru mak guru nih guru tarika berarti alena mapa guru lise piku can awet ding ipahang ya sangi bateng ipahang ya sangi hakiki lise nareko